Assalamu alaikum tuğanlar. Ayderken şaharında uşul jarmanka eti satılıp jatatken koydun uydun eti 650 somdan. Kadamjay rayonunun fermerler tarafından uyuşturulgan eken. Muna azamat jigitler ardayım ушундай жакшы иштерди кыла бергиле. Күндөн күнгө арзанчылык, токчулук, тынчылык боло берсин. Мына ушундай. Кой эти, мал эти. Ушундай туғандар. Келип алып кетиңиздер. Ориентир мына Билайндан алды. Бул жагында Ошка. Мына ушундай. Ayderken bazarından da sizlerge kıskaça üzündü tartıp koyalı. Mına şunday. Eldim manayı jakşı. Manayыңыздар jakşı bola bersin. Subota kun bazar kızıp atkan uçuru tuğanlar. Bazar mına uşul. Jayma bazarlar. Bugün 2025 yılın 13. dekabr. Araşka kömürler 550-450 da. Şunday. Kömürler kenen. Kömürler kança oldu? Assalamu alaikum. 450 kavı. Şunday. Ayderken şaharında, bazarda kömürler katar. Kele öresler ha. Şunday tuğanlar. Arzançılık olu versin. Jakşı komentardan жазып ketіңіздер tuğanlar. Жаман жазмай жоқ. يا عائشة واتق النار ولو بالشق